Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Enteng, anya ka di ti araramidam? Di mo ay makita at tartarimnak na ito'y kulungan ti manok. Ay, nalipatam ka din ti trabahom ijay barangay hall. Ah. Aldawan! Inak to at ay lapas sa Peter Aramidag. Makauray day ta. Ay, kasanon no adda makasapul ken ka ijay barangay hall. Aguray da ano masapul dak. Di dagdagan. Ay, madiday ta pa nagrasrason mo. Adda pagrebengam akas kapitan. Saan aga po ta kapitana kat kanayon nga dak iji barangay hall. Ha? Alisto kalaan ka day? Nuing kaalaan ti honorarium mo. Anyang ron day? Kwarta ko naman. Nakamisuot manan na pimanaw jay bakay. Tawan niyang kail. Napanan nga min ayan ni Uncle Mau. Nakitak mo ti jay balay day tay kagawad. Adda matlagayam di ta balayda. Apay addi pay la umay dito barangay hall. Amo pa'y kan kwa na. Kanayon na dilawon niyan ti banang no kas saan nga umay dito'y barangay haul. Ay inton kwa nakauray iti tao anaturad amang dilaw ken kwa na. Yadda nga tayo naturad amang dilaw ka niyang kail. Dahi tati saan tayo nga amaw kwa rog. Ay ka, adan to siguro ah. Abay anak kami suot nila kay Badaw nga nasabat kaw. Kasanaw kat napanjay anak na iti bunyag ijay barangay haul. Ngem awan manen ijay ni Kapitan. Anya? Ay, kanayon lakit din nga awan day ta a kapitan di ta barangay hall. Papanan aya ni kapitan. Adda siguro ukupan na ijay balayda ah. Iso asaan ang makapanaw ta amangan no maibaw. Manok aya, wano pato amang ukop. Kasanaw kat saan ang makapanpanaw ijay balayda. Di kas lamang ukop amanaw. Pumanaw laeng numapan mangan. Ngem darasan naman ti agsublay iti umok na. Tama ibong ti itlog na. Kasta ka day. Anya pa'y ngay no di kasta. Mayarig iti mangukop. Aniyan ni kapitan. Ngarod ah. Oy, kayo adwa. Ah. Tapos kayo laging inaran dito isang Juan ti Tersinak. Ay, napagsaritaan milang ni kapitan. Kagawad, gumatangak man iti kapay tay nakaw. Katsyak maut, gumatangak iti asukar. Taagkapi man kano ni badong kaw. Yala, mabiit lang ta itid ko tigat gatangan yaw. Ta pumanaw kayo dito isango ti Tersinak. Saan ka kading ag-duty, tamaray? Kahit apay ngay nga agkatawa ka, Maray. Anya ayati nakakatkatawa. Kunada nga main, akas lamangukup kano ni Kapitan. Mangukop. Kano si kan samot tinang ibaga iti dayta. Kan apay kuma amangukop. Kasla kano nga min manok amangukaw. Ta saan ang makapanaw ijay balayda, akas lamaibong ti itlog no mapanawan na. Anya manin dayta asasawin nyo, may papan ka ni Kapitan. Ay na, no anya launay at ibambantayan na ijay balayda, ta saan ang makarwar. Hey, adda ka di nakakatkatawa, Marituyang. Ay, kuamaray. Jay mangukop ang manok may. Saan ang makapanaw ijay umok na ijay balay may. Ay, numangukop ako nam. Talaga asaan ang pumanaw, ijay umok na. Tamaibong, ti itlog na, Maray. Wen nga rod maray. Msigay, panawan kayo pa'y tadaramidak ijay balay may. Apay ang nagdardaras a pimanaw ni Marituyang. Kaslaman makakatkatawa a pimanaw. Ay, jak amukin kwa na, Maray. Damagam to noan niya ti katkatawaan na. Kung nanggain ka makimarites, kadagiti ko kumarim ng nabiit kamay. Idi makadano nak ijay.
Nakitak nga agkat-katawan ni Marituyang. Ngam idim masidegak. Dinardaras namutan ti pimanaw. Ang mga no da pinanawan na nga ilutluto na. Kat maksayt, iso pimanaw adagaws. Kasta nga ta. Ngam adda sa balay anadlaw ko. Nadlaw mo? Anya kumaday ta. Ay, day tati kayat ko adok talay. Anya nga tajay katawaan da. Takas laman adda pa kainaigan ta. Na, pagkuna amot. Insardeng dati agsao, idi nakaasidegak. Idi kwan, dinardaras metan ni Marituyang tipi manaw. Anya ka di ti pampanunutan ni Wantay. Kaslaman adda pa kariribukan niyaw. Ay, padasem man aduktalan. No anya jay katawaan da marikwan ang kan Marituyang. Ta idi nakaasidegak ket insardeng dati nagsarita. Insardeng dati nagsarita kunayo Wantay. Wen nga road, idi kwan, dinardaras ni Marituyang tipi manaw. Ngam nadlaw ko ang makakatkatawa. Ay, kan uray ni Marikwanang. Napaya diyo di na magkadakwada ngayon niya ti pagsarsaritahan dantay. Dinamag ko, ngam imbaga ni Marituyang nga awan kano, sa pimanaw. Napay nga minapakasikuran nyo dahita. Nakadidilaw nga main, akas lada pakainaigak, wano niinteng iti pagsarsaritaan da. Kasta ka di antay. Sige, padasak nga amuain no niya ti pagsarsaritaan da. Itay pailaang dito'y barangay hall, ngam awan pailaang ni Kapitan. Jak amuan niyang gail. Uray sakit jak magustuhan ti kastang haramid na. Amom ka di nga ibagbagada akas la ka nung mangukop ni Uncle Mau. Ha? Apay kumakas lamang ukaw. Saan mo't amanok wano pato niyang gail? Ay, jak man amo no anya ti ukupan na ijibalay da. Ta ijay na akanayon. Amangan ka no maibong no mapanawan na. No kasta. Inyarig da ni Uncle iti mangukup amanaw kagawad. Ay ka, nalabit akasta. No itlog tik ukupan na, wano anya. Enteng, aldawan, ngam nakakukot ka pailaang dita. Agur uray titugaw mo ijay barangay hall. Ay, ibagam ka ni Kuwarog tay bagkat na. Yag na dito tay tugaw. Ay, makapasuron kan Inteng. Saan nga umno ti panagras-rason mo kunak manan? Bumangon ka kit diditan, tamapan kan ija barangay hall. Ay, malaminak. Bayan tiyag kukot. Ay, kayat mo tasabuagan ka itinalami is adan ho. Ay, saan? Ay, bumago na ka. Astoy! Napay nga da ka pailang dito'y balayiwang gail. Ado ti agur uray apipirma medyo barangay haul. Pinirmaam ko man Mabalin na yamay. Kung kunada pa iti barangay haul, adi mo't la kanon agpesan ti ukupam. Anya nga ukupan mo't asasawop. Kas kala ka no maukaw, tadi ka makapanaw dito'y balayaw. Mano ka no aya ti ukupam. Ay sasawam mo't. Apay, manukak aya. Tapno di day baga amang ukup ka. Masapa ka mo't amapan iti barangay haul langkang. Ay, awan ka di ti maibaw kadagiti itlog mo, Kapitan. Pinanawam mo't tin ida. Shut up! Anya maibong asasawam. Kit nuadda ka numot uko pami je balayaw. Iso asan mo ang mapanawan ta mga numaibong. Asino tinangibaga di tatapatil-tila? Amin at taga kabildatan, Kapitan. Sige, sagay sam ida patil-tilan. Di ta ka manlagan, lakay gudo. Mapanak manlagan iji barangay hul. Time baga-bigat mo, Kapitan. Apay nga katawa ka amang kablaw kanyak. Kas kalamangin insulto. Ay, no nga minawan ka, ibagbagada saan ka kano ang makapanaw.
Ta mga numaibong ti ukupam, kapitan. Ay salbag da kita amang ipagbaga. Mapabasol mo ka di ida. No ngamin umayda dito'y barangay hall. Awan ka maut. Ibagada pa ikidi nga honorarium kanula ang ti paglaingam. Nakitak mo ang nagsao kayo kin ni Kapitan Ijay Dalan. Kasla nasurun mo't ken ka, parigod. Kinasuron na dya imbaga kakas lamang ukaw. Gaputa di na mapanawan ti balay na. Nakadanonan ken kwa na ti bagbagada kas lamang ukaw. San pay lang nga tamang rekna. Inggagarak nga indanon bareng mangrik na. Ay, lugi tayo apagtataudan ti honorarium da. Kay anya ngay ti kunana. Masuron, ang masino nga iti pabasulin na. Kanayon mo ngamin nga awan ijay barangay hall. Kas lamang ukop ijay balay da. Kano nagado ti masursuron ken kuana. Gapo iti kanayo nakawan na iti barangay haul. Sa akong ti maysa masursuron. Nadoktalam ka din ti imbagak adoktalam. Maipapan itikat katawaan da marito yang ken marikuhanang. Unantay, di da siguro kaya da may danon kada kayaw. Iso asimardeng da ako nayaw. Anya ngay dayjay, kwarog. Ni kanuang kail. Mano kanu ti ukupan na nga itlog dito'y balayaw. Taapay kanu asaan na mapanawan. Ukupan nga itlog? Saan mat nga agitlog ko man ni Inteng tapno mangukop? Kasla kanu nga rod mangukukaw. Tasaan na mapanawan. Tamangan kanu no maibawng ti ukupan na. Ay, nagalasan. Ay, dayjay tumat ngamin nga Inteng. Kunak ngamin akanayon amapan ija barangay hall. Nadrapay mangibagbaga Nga mga no si kakano ti ukupan niyang kaila di na mapanawan, antay. Anya! Bumatangak man iti itlog maray. Ado ti itlog ti manok may. Ang ukupan mo dagiti upa manok may. Kasta aya. Saan ani ka ba daw? Saan? Napan ijay bangkag ni Badungkaw. Ah. Saan ngamin amangukop? Kunaklakit din no addamot mangukop dita sa balay. Sa bali ni Badung kumaray. Kanayon arumwarday jay amapan ijay bangkag. Saan nga agigyan laeng ijay balay may. Kaday tati mayat Saan akas iti daduma dita? Ay maray, kasla nakitak mo't arimwar itay ni Kapitan. Amangan nunapan ijay barangay hall. Kabarbaruman, anasapa na paniji barangay hall? Nupudno ati nakita maray, ngam amangan no sa balay. Alangan mo't nga aniniwan na tinakita. Isuday jay maray. Antay, ayan niyang kail. Awan samot dito'y balayaw. Imbaon kon anasapa ije barangay hall. Ha? Jak kayat nga ibagada, asyak ti ukupan na. Imbag man ta nagtungpal kada kayo, antay. Ay, inruwar kon ati balunot ko. Tadyak kayat ti ibagbaga dagiti tattao maipapan iti mangukop. Kasano adi agreklamo dagiti bumarangay. Kat kanayon mo't ngamin nga awan iti barangay hall niyang kail. Ay, dayta nga rod ti imbagak ken kuana. Rumbeng nga aramidan na ti pagrebengan na. No di na kayat ti agtrabaho, ag-resign. Kaya't nakit din ti agresign, antay. Awanan at ti maawat na nga honorarium no agresign. Sigay, marituyang. Agkapita pa'y. Makita ka lumabas dito paraangan iso ngay nayaban ka. Kapag isaw nga agkapkapiak. Mangtimpla kalatan dita. Aywun man parigudop. Aywun gayam. Nakitak mo't anasapan ni Kapitan anapan ije barangay hall. Nangagnangata ti mangukop aberngas na. Kano yung bagakin kwa na idain. Nasurun pa'y nga raw. Anya
Anya nga tatiad da iti panunot na, tamasapul pa'y abirngasan da sa gunay. Ay! Gimura pa ikit di Ang di na pampanunutan. Nga husto lang ti magbaga dagiti tao. Gumura lang nga. Anya kumangay tinasakit a bakrangkaw. Buwan mo't kit di Panang loko iti tattao ti aramiden na. Agawat iti unuraryaw madimot ag trabaho. Sa paam ti Marieng, tapno masapa ka amapan ije barangay hall. Masapsapa ak lang aro din amariring. Ay rumbang laeng. Jack kayat ti ibagbagada amangukop ka. Awan mo ti okupak. Ay, day takot ibagada asyak ti okupam. Imbes asadot mulaang. Takanayon ka anak kakukot no nalamen. Sinalbag dagita tataw. Na. Tila matang abda. Ay, saan nga agsao dagiti tao? No makita daan na saya at ti aramid mo, inteng. Ang nalaing da nga agreklamo, no maday ti aramid mo. Oh, imbag ta nakariing kan, inteng. Agkapikan, tapno di ka manin maladaw ije barangay hall. Wunta jak kayat nga awagan dak iti mangukup. Dayta ti rumbeng. Ti maysa nga opisyal kat agserbe kadagiti tattao. Saan kat nga iso ti paserbihan? Awanat! Agserbi akon anapudnaw para kadagiti tataa. Ay, kapitan! Takderam ta saom. Agserbi ka anapod no para kadagiti tattao. Ti opisyal, agserbi. Saan kat apaserbyan? Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Inteng! Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basi. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengag.